sahi tara nipan ki mathakta leiba nupi nupa khaktana loinama vote thadaba yaba makhalgi election se aikoi da tawwe sigi election sigi matungina aikoi gi mi hut thagatle mi hut marak sidagi government seme amani opposition leire assembly ama leire aduga ningthau sina ining thauna mamingi khatangi oina leiba ki head oina leire just like kamaina भारत की प्रेसिडेंट अमदी इंग्लैंड की निंथौ अमदी महारानी सुमाइना मासा मथंदना मा पावर अमत एक्सरसाइज तो बंगमद्र निंथौ मादी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर असेंबली प्रजाना पीब एडवाइस की मतुंग इन खतंग थबक तौगद्रब ओइरब निंथौ हाइबदी हानोपोक एशिया साउथ ईस्ट एशिया हाइब लमदम सिदा साउथ एशिया इंडिया दबो ममी ताजुंगै मखोगी कॉन्स्टिट्यूशन इनब कन्ना लाक्नरिङै मतमदा मणिपुर दी मनिंग तंबा गणतंत्र चटप लैबाक अमा हाइबदो 1948 ते कोई ओइग्रेबा अखोइना इहान हाना पाकिस्तान दगी हौरा अकान सिदा आ थाईलैंड लाओस फो योंगना लैरिबा लमदम से सिगी सिदा मणिपुर ने इहान हानबा गणतंत्र चटप मनिंग तंबा लैबा 1940 गा आइता निंग तमना मरिक महौ थोकना लेबाक्सी सेम बहुगले मांगुरबा अखोई गिनिंग दंबदो अमुक हंजल्ले अखोई इमा लेबाक से तोमथिन गाना फजना सेम से हाइदना मालेम गी थाक त पुखले गणतंत्र चटना बहाइदना गणतंत्र चटपा निंथौ पान बलैंगा अमदगी गणतंत्र पुरप से लाइन पुरपते मफम अयामबदा इहिंगना हिंतानै हिंसा थोई खुदम ओइना हायरदा बर्मा अखोगी युमथम नबदा हुजी तौरिबा इरांग से गणतंत्र पुरकना बने गणतंत्र पुरकम नमदना बर्मा ने स्ट्रगल तौरी से हुजी पौबा अदुबु मणिपुर 1948 त गणतंत्र पुरखरेबा सुमाइ तौदना मनिंग तमना गणतंत्र चटलगा लेरमबा लैबाक से थंगनबा सही 1949 सिदा भारत की एजेंट ना अखोगी इनिंग थौसी सिलोंगदा अंका लेंबिरो ओना बाटोनम तौरे बाटोन सिदा हाइरे इबा मरोन सी कइनो हाइबदा लेबा की वाफम अमा खना सेन हाइ मरम से हाइदे मरम हाइदबा सिदा ख्वाइदगी अहान बनम था मरम हाइदबा सिदा हौ मनिंग तम लेबा अमदा लेबा अमना बाटोन तौतारगदी असेंबा मरम हाइगदबनी लेंग मानना उसितपा उत्पो ओइना अदुगी उसितपदो उत्पगी महुत्ता एकोगी इनिंग थौदा मरम असेंबा हाइदबिदा सिलोंगा इनिंग थौसी लेंबिरो हाइदना कौरे इनिंग थौना लेबाक अमना आइबु बाटोन तौरे इबनिना कैनोमदि लेरमनी हाइदना इनिंग थौना लेंगे निंग थौ सिलोंगा रेड लेंस हाइबा मफम सि हेक यौबा मतम सिदा इनिंग थौगी हानगी मणिपुरदगी यावजरिबा आइखोगी इनिंग थौगी सिक्योरिटी दो लोथोअगा भारत के हाना लेरमबा मिलिट्री अमदि पैरामिलिट्री दुना आइखोगी इनिंग थौसे कोइसलगा थामे हाउस अरेस्ट तौबा कोइ मसे लीगल तामदा मालेघंद्रे लेंगन रकान सिदा इनिंग थौसिदा सेम सारगा लेरमबा सी एमा पुथोए हाना इरगा लेरमबा अखोइगे इनमिन्नबा नतबा सिगे से पुथोगा इनिंग थौसिदा सोइ तवोना पी सना ब्रोसिबो मनिंग तमगा लेबा लेबाक अमदा लेबाक अमना हेता कौरगा सी एमा पुथोगा सोइ तव हाइबसी मालेमदा ताना घरबा थोकते को हुजु पौदा अखोइदा तौरे इनिंग थौना हाइ से कैनोना से मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट ट्रीटी विद इंडिया ने मणिपुर का भारत का पुन्नबगी मर्जर एग्रीमेंट की ट्रीटी दुनी सिदा सोइ तौरोन हाय अरे इनिंग थौना हाय आइगी लेबाक्ती मनिंग तमबा गणतंत्र सटलबा लेबाक अमगनी आइना सिगी से सोइ तौनबगी शक्ति अमत लेत्रे आइगी गवर्नमेंट असेंबली अमरी मियाम दगी अयाबा लौद्रगदी सोइ से तौबंग मोय आई मखोई हाना तानगिगे ना हाय इनिंग थौना कनाम ते तानबा यारोय नंग अदुम सोइ तौ हायदना कम्युनिकेशन लाइन टेलीग्राफ लाइन कैक्रा लोइना कथलगा निंग थौ हाउस अरेस्ट तौरगा थम्मे थम्मबा मतुंग सिदा 1949 सेप्टेम्बर 21 सेप्टेम्बर की तांग कुन माथोय सिगी सिदा अखोइगी इनिंग थौसे नमफुदा कनाम ते ताना तिकना हलमदना सोइ तौ हल्ले हारिबा ट्रीटी से मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट ट्रीटी कौए सिगिसे मनिंग दंबा लेबाक अनिना यानबा पुरकपा यानसे खुदिमक ट्रीटी कौगनी सिगी ट्रीटी से इनिंग थौदा सोइ तौहल्ले नमफुदा सिगी मतुंगदा अक्टोबर थागी तांग 15 दा मणिपुर भारत पुल्ले हाइदना लौथोए
Sige hari ba October ki tang tara ka mga se ay koi Black Day hay dana sahi kuding ki Manipur palan tawi adugi namit to ni October tang tara ka mga se sige matungda 1949 di matungda Manipur oira iba saktam se simun na mutang khang minas to 20 ka 23 ba 1949 dagi na 20 ka 23 ba sida Manipur gi honga iba saktam Manipur gi oira iba phibam se mayek la na khangmina raba matungda ngasi Manipur gi oira iba phibam se kana na puhalak panu haiba se akoi mayek seng na khangni adugi senari ba look masak senari ba oining ba mo oiram sanoba ma do mayek la na thinna ba ngam gane koina 49 gi matungda pullo ba matungda Manipur si Ganatantra sa Palaybak ama oiram badagi ay ko si election tawba yada ba India gi part C state haidana third class state amoina ko si onthui third class state si election tawba yade mangona nomination mo thamba yade malay nga kada bari kanana lay nga kada bano military dagi lakpa background amana mihoy amana Bharat Sarkar ne appoint tawba Manipur bu adum namdhaning mamong da namdha bang namgadaba agent ama appoint tawga Manipur nga khangadaba Manipur gi miyang khoi saung na re kai gino haidana ai koi dining tamal lairam bani ai koi party state on dhari se ka doi no ai koi state hu piu na koi ga punsi hai tar ga di saman leng mana na hingna si noi ga koi ga samana na ai koi su election tawge ai koi state hu piu haidana hai mo matang sida ahan bada state bhutan basi ingna tapna tale hingsa yaudana satyagraha hai hindi da ingna tapna tan basi tade ngasi Manipur na lawo kholaw si Bharat na 1949 dagi mana kayang kan na ta dagi hai base state bhut ki demand si dagi koi haugra bani ko sukta tade tada basi dagi tarak ta basi dagi koi hingsa yaure andolan haure andolan horok pa sida kaphare ba matam sida khwai dagi han ba Manipur state bhut ki siri se naga masa amane sigi naga masa ama Manipur gi damakta ihan han state bhut gi damakta sigi hai base ai koi gi puwari da tambiram taragadi naga na su Manipur yam nung siram gani maitai na su naga yam nung siram gani puruk ki marakta thari ba sisep se leiram moya aduna sigo nung shiba mapa punjal lakadaba mayam je loi na maktambi da na ba haidana muthat laga thamme tale state buchi kanna irang hore ngasi tha ahum ai koina imalai bang Manipur da khongjang changsan ba matam da lan thingna ba matam da koi ara hai ge wai wa bagi manin du na ngasi kasar la yora kan sida kasar bo yaw na wa re ba thamoi si nik ba manorama hak tak ta tha taruk mai thai ILP da tha manga he na mai thai Sanjit Rabina hak tak ta tha taruk mai thai Jun 18 da tha taruk mai thai tha taruk khwai da ki sang ba Manipur gi ihauda ai koina tha taruk mai tha ba se aduki matik wa gi ba hoji su wa ya ba adu itara ga di state hutan ba gi ai koi gi leiba ki struggle du da ai koi gi hogi ba ipai pu ibin mayam du na sahi kun ni he na state hutan bu du da tayang waram ga ne koi lam ba phangadra ngasi sahi kun phangadra hai ba se thaja ba sum mangjalak ba aduga 1962 da 1963 da Manipur na state hutta lengai sida sunglai leram da ballam Nagaland hana state oina su pendal leram banata ba union territory oina leram basunata ba Assam dagi machet ama thoklo na ko thoga 19 Manipur na state hut phangada ba sahi mapan wat ngai matam da Bharat na state hut ithokre ba Nagaland se adu itara gadi ekoi kayam thina ningbo kairam gani kayam thina khoi saam gani sigi ningba kai ba amadi ekoi do usitta bagi thodong sida singna boina Manipur da matam dugi ahalon matam dugi na naharon ekoi gina ipai pu ahalon singuna kai haina lepki ge habada sigi laibak sida tilligai di ekoi se mi amagi izat ta hin bangam maroi makoi na koi bu sungut usit laroi mi ama hoi bagi thak ekoi de sumpi piraroi aduna makoi da koi sum haijaraga nonjaraga lei bisina oiraroi ekoi gi hana merger agreement ki mamang da leiramba ning tambagi status to adu hanjal lasi ekoi ning tambo oina ta lasi haidana sing da su tam da su lal ho base
तोरा तुगे सेमदना 1972 सिदरी लोइग्रे थेंगम मतम सिदा 1972 दा स्टेटहुड पिरे स्टेटहुड पिरको मतम दुदरी चिंगदसु नागा है पेंद्रे तमदसु अखोय पेंद्रे पेंद्रबनिना असुक थेंगना असुक चित्तना पिरपनिना नखोय अखोय नखोय दगी स्टेटहुड दरकार ओइद्रे अखोय निंग तंबोयना तांजरगे हायदना लालहोबसी प्रेक्ट सौगै लालहोब यावरगा कन्ना होगले मतम सिदा 1970s मतम सिदा लालहोब कन्ना होगलको मतम सिदा भारत से मथा साय स्टेटहुड तालंबदुदी संविधान की मनुंग द कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग द लैरंब डिमांड अदुगी डिमांड दुदी कैसु नतेबा अदु हुजिक निंग तंब तानगे अनता लक्तारगदी भारत की फिबान कायरक तोरी बनेना मखोय मथा सारे मथा साबनिना भारत हाय बलैबाग सिरि नंपु हाबु द सेम की बलैबाग ने मसाना मबुंग ने यानारगा स्टेट मयाम अम पुल्लगा सेम की बलैबाग नतेबा स्टेट मयाम अम फोर्स तोरगा मोयना ngakthi sappaga loksan gi ba yawbanina ning tambagi ihose namthadaba yadi haina khandana kaidogdage haidana naha mayam se loisannabagi damakta Burma dagi number 4 se puraga Manipur haijan bahore masi kai policy no haibada masi thoina bagi haijala to policy state policy ne government of India gi opium war haidana jab China da tawdiba लेबाक अमा खुदुम संगे हाय तारगदी निसा पिजरगा लेबाक तुद लेइबा नहा होइदो लोइना महा तोपा अना महा सुहनबा अदुइ तारगदी लेबाक तु खुदुम सल्ले मरमदी धरा संदोकना बा मखा ताना असंगम द थोला रोय मसी मालेम गी लोइलम लोक्सनबा लेबाक खुदिंगमकना अयाम मफम द तौबो थबक मणिपुर दा लालोबो यावगिदना बा हायदना नहा सिंसी तोरा तुदना नंबर 4 इंजेक्शन से काफले सिरिंज ता काफलगा सीबे याबा सीग्रे मांगबे याबा मांगरे सी मांगिङै मरक्सिदा HIV से लाए HIV से लापसिदगे अमुक हेना सीरे अदुबु मालेम पुंबदगे हौरगा HIV कंट्रोल तौनबा थिंगकपा मतमदा निडल शेयरिंग से थिंगए निडल शेयरिंग थिंगबसिदगे नंबर 4 से यारक्त्रे पाक्तकना काफनबसे अदुबु मणिपुर मसादी निसा पिजदबा यादबनिना भारतना म्यांमारदगी पुसलगा पिजरबा नंबर 4 दो अदुदगी हाइगोगा भारत तगी ओइना सारगा SP टेबलेट हाइरिसिगा ओरिन फोस्फेट हाइरिसिगा ओरिन फोस्फेट आइसिना कप सिरप ने अदुगा M10 टेबलेट हाइबा फार्मास्यूटिकल ड्रग ने सिगी ड्रग अहुम से भारत तगी अमु तोरा तु भय अमु थाजले होय सि पिजरगा डेकेट अनि अमु लैरे SP टेबलेट सिदा NDPS दा सेमदोरे SP टेबलेट से ओवर द काउंटर योन बे यारा रोय मा NDPS दा सिंगे हाइजना NDPS दा सिंगी बसिदगी SP टेबलेट सिदा फार्मास्यूटिकल कंपनी मयाम सिंसिना निसा दुम माना बहाइदना मागी सबमाना बहिगो का ngो बगी कैप्सूल सिदा ट्रामाडोल हाइबा केमिकल अमा हापे सिगी सि थादोरे SP टेबलेट के एनटीएम का पारा पारा सारम अंगांग सिंदो SP की हाई दो किक तो फंगद्रबा फंगदबदगी दी कई पाइ तौरे मखोय से निसा अतोपा ममु सिले एब सिगी अहुम सुबा फेज द सिलाइबा निसा सिना WY हाइबा ड्रग सिगा heroin number 4 सिगा हंडक ना मैं कोई न चिंबा निदल होई न कापत्रे सिगी ड्रग अनि से अहुम सुबा दा हले अहुम सुबा ड्रग सिना मुकदाई दे ला इनो हाई न येंबदा WY हाइरि सिना बर्मा रोम दे लाए आ चाइना लोई सुरे मा सेमी बा मफम सिंसे अदुगा नंबर 4 सिना कदाई दगी नो येंबो मतमदा अखोगी मणिपुर दा थारगा लेरम नंबर 4 पांबी से ब्राउन शुगर हाइरिबा नंबर 4 की स्टेज अमनी सिगी सियोंना मणिपुर दा पुथोकपा ngame सिगी स्टेज सियोंना पुथोगा ब्राउन शुगर सि मेनलैंड इंडिया दा थादोए अमदी भारत बर्मा दा थादोए अदुगा ब्राउन शुगर दगी नंबर 4 ओथोगा अखोय दा थाजलगा अखोयना मुसाबा थाबा दगी ना प्रोसेसिंग बो यावबा लैबा का मो ओइ लेरंबा सिगी स्टेज अहुम सि लै स्टेज अहुम सि लैरबा मतुंग सिदा हंदोंना मुगियें से 2023 बो नंबर 4 का WY के स्टेज ने हुजिक मणिपुर दा लैरिस हंदोंना मुगियें बो मतमदा 1980s ता तोरा तुगै नंबर 4 सारगा निसा द तुरकपा मतम सिदा कुकी बर्मा दगी पुसलकपा कुकी सिंगसि पुसलअगा भारत सरकार ना खुलाई पाइबा ग्रुप मयाम अमा सेमगले कैदौना बा मैतैगा नगागा थिगाइना नबा अदुगा करी तालहले ग्रेटर होमलैंड अमदी ग्रेटर कुकी लैंड हाइबा लम से तालहले मणिपुर मसे थुगाइगे न तालओ हाइदन मकोइना सेमगा हारिबा कुकी खुलाई पाइबा मिलिटेंट ग्रुप सिंग से लेट 1980s तगी सेमपदुना
popi thabagi sanga Manipur drug pusalapagi sanga makhoigi masinga makhoigi mapangalga pulap haigat minarapa somda ikoi namdhaba aduga singda lairamba Chandel amadi Churachandpur district sida lairamba insurgent group Manipur gi insurgent group mayam se loina sibai thajalaga tapthoaga kapaga hatopa amadi tanthokiba hangori ma mafam sida semi ba kuki kulai pai bising se khillaga thanamba duna kai dore makoi singduna popi se paktak na tha ba hogalappa makoi masagi fundingi kulai leina bagi amadi makoi Burma dagi mito pusalakna bagi 1993 da kuki gannaga class thoe sigi class sigi matung sida yamna strategic oiba mongda angka phajana holaga oram sumna drug si sizinaraga drug tagi laiba paisa sina khulai leire militant masing lakmdana masa poe aduga Burma dagi Burmese mayam se marang kaina atak akham leitana Manipur pusalaeba maramdi Manipuri Bharati democracy sakpa leibak nina mi amana mi board amani adugi masingdura sanarakna ba game amada sanarakpa pusalaiba mitop sing tauriba drug ki lan sanduraiba popi ki singmai amadi sangjalaiba mitop mayam se sumnagi mitop Burmese amoina leiba nataba Manipur da popani haidana ekoina domicile pe piba ekoida leiba mini haidana domicile piba sidagi mo hendoraktana electoral roll da mo hapsalappa vote thadaba yahalappa aikui citizen olappa aduna ne ngasi ising isaw na masing sa khamene hengalaga leirami sigi maramse masi pumna makana nang mamhangige haibada domicile piba electoral roll da singi se DC yaudana Manipur sarkar yaudana oithokpa yaba nataba aduna Manipur sarkar amani Bharat sarkar na haiba Burma dagi sangaiba mitop sing se makoina encourage tawraga mabungning thogatlaga makoina yaraga pusalappa aduga maikoina yaraga ikoigi lamgi citizenship onthonba aduga aikoi Manipur thugai haidana demand tawhalappa ngasi adugi lana maiteina mayong yaraga thengnaraga leihoba aduna lisang sina kuki kulai pai basinga Indian Central Force ka nongmai kapna gi haiba aikoi amta tabra tade kapna raga su hanade kamna raga su hana banata ba makoi na su masa pokpa militant group singduba makoi ga ceasefire tawnare na drama amam tawre ba koi mangsida ceasefire tawnare aikoi normal oiba life ta la age aikoi ken tawjararoi hingsa gi punsi se thaduk saragi haidane agreement inare sarkar aniga militant group singsiga inaraga makoi gi custody da Manipur government sida sinare makoi gi custody sina koi da tham amadi Burma dagi mi pusala aga mi lalon bai thabak taw lairamba sum sona Manipur sarkar na paiba adoi taragadi kana yauge ma tawri thabak sida sigi wahang sima koi na tangai phadana hangmina ba ma mathauta hojik landi thengnare lansi aikoi na khalle kuki ga maitai ga thengna banena kuki ga maitai ga ki purup ki kanglup ki irang natte sini maitai na hairi sibu kai hainu Manipur kan si hai bane si kanglup ki rane maitai ki damakta koi lan tau natte ba Manipur ki damakta ta lan tau bani maitai na mayong yara thok pane ba adu itara ga di lan di tawre lan sida Manipur ki damak le ta lepi ba lan mi tengol sida maitai leire Manipur thuai ne na lepi ba lanmi tengol sida kuki kangbu leire adu itaragadi sigi lanmi tengol ani se sina amana thugai ge hairi si Manipur kan si hairi basina mai pak si hai taragadi yengna bagi lanmi tengol da koi kana yawi hai basi mayek sing na masak khangdragadi yengna bagi lanmi tengol mai thiba piba sungam ngam aduna yengna bagi lanmi tengol da kana yawi hai base koi na masak khangna bagi damakta narco terrorism man hairi bangasi narco terrorism thengnasi haidana Manipur pumba aikoi maitai khudingmak singsida laure narco terrorism thengnasi haitargadi narco terrorist kana no haibase akoi mayek sengna khangdaba yade narco terrorist haibadi kaino drug tagi lakpa paisa duna khulai leiba adugi khulai ru pairaga miyam da konsalappa amadi leibak thugaina bu honarappa si narco terrorism kawi adu itaragadi
हारिबा नार्को टेररिज्म से चथरिबा नार्को टेररिस्ट मैम याम साथीना शक्ति लेबा पैसा पाइबा कांगू ओइरक्तोइने मरमदि मोइ लेबाक अमा थुगाइगे हाइरइबनिना सिगी नार्को टेररिस्ट सिंगसिदा कना कना यावगे हाइबसे अइकोइना खंगलुकमिननबो होटनबदा लाइनबा अइना सरुक मरिगा थोकना खाइदोए ड्रग की कारबार तौरिबा कांगूसे सिगिसिदा लेवल अहुम थोक मरी थोकना खाइदोए सिगी लेवल मरी सिदा ख्वाइदगी अहानबदा नंबर 2 ता लेरिसे मयेक सेंगना ताबियुको ड्रग ललोनबा राजनीति वाला डायरेक्ट मसाना ड्रग ललोनबा अमदी ड्रग ललोनबना सपोर्ट तौबा राजनीति वाला अमदी ड्रग की कार्टेल सिंगी मपू ड्रग लॉर्ड हाइरिसे सिगी अनीसिना नंबर 1 लेवल से सेमे मसिदा अनीसुबदा मिडलमैन हाइसिना मखागी सिगा मथक्कीगा अमदी मियाम गसे माना कोचेन चेंदोइनी मिडलमैन सिदा फाइनेंशियर पैसा थादबा अमदी सुमनगी सेलगा पुथोक पुसिन तौबा लोइनमक फैसिलिटेट तौबा कांगू अमा सिगे फाइनेंशियर से टॉप की सिदैसु ओइबे याय नत्रगा मा तुंगाना अदुम लेबसु याय हारिबा लेवल 1 गा 2 गा से सिदा कना कना यावी हाइना थिदोकपा मतमदा मणिपुर तारिबा येलोमी फुरुप कुंथ्रागा मरी सिदगी याम पिक्पा ट्राइबल मसा मसु मसिंग याम जदबा कांगू खरा नतना मणिपुर तारिबा फुरुप असौबो खुदिंगमक अमदी मपानदगी लापा मिटोप खुदिंगमक मिटोप मरक सिदगी असौबा अंगम अथौ लोइनमक यावेबा इंक्लूडिंग मैतैदगिसु याव अखोइदगिसु यावरी सिंगनी सिंगदगिसु यावरी मिटोप मयामदगिसु यावरी तौबदबु कुकीदगी मसिंगदि हेना याव सिगी लेवल अनीसिमा अखोइ खुदिंगमक लोइ चेनारे थर्ड सुपर लेवल सिना कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंगसे सूद लेरिबा कांगू सिंगसे लोइ चेनारे सुना मसा पुइबा मयाम सिसु ड्रग ललोनबा कांगू न पोकरिना मोइसो दुम लोइ चेनारानी मरमदि कदाइ दे पैसा लाक्तोरी मोइना पाइबा खुलाइ मयाम अदु नतना नंबी लेते अदुना हारिबा लेवल अहुम सिमा लेरे सिगी लेवल अहुम सिना नार्को टेररिस्ट हारिबा गैंग खुपू माफिया खुपू से सिगी अहुम सिना सेमे अदु इतारगदी अहुम सिदा कना कना यावी हाइना पुरुकी दे येंगपा मतमदा मणिपुर लेबा फुरुप अचौबो खुदिंगमक अमरी मपानदगी लापा मिटोप मरक्तगी अंगम अथौ मयाम अमा यावरी सिगी यावरीबा खुपू से सि खुलाई पाइबा सिंग सिगा मथकी लेवल अनि सिगा तुना चटमिनै को खुलाई पाइबा सिंग सि यावद्रगदी मथकी लेवल अनि से पथंदना करबा तौबो ओइथोकते अदुगा ख्वाइगी लास्ट पेडलर हाइदना नोमगी करबा तौबा अमदी पोपी थारिबा फार्मर लहुबा सिंग से ओइ मकोइ सिदी ड्रगतगी लाइबा सेंडोंग सिंग से ख्वाइदगी पिकना सेंडोंग फंगी मकोइ दो टेररिज्म दा मोइ इन्वॉल्व तौबा ngamde हिंगनबगी लानफमदा मकोइ याम क्वाइ मथकी अहुम सिने नार्को टेररिस्ट सना इकोना हाइरिसे अदु इतारगदी नार्को टेररिस्ट फाइट तौगे हाइ तारगदी कुकी पुलप तासल लगा इकोना टारगेट तौरिसि सुमरा लानरा लाल कुकी लोइनमक ड्रग ललोन बनते मकोइ अयाम सरुक यावे मकोइना लेइबा मफम पोपी लोइना थाइ नो डाउट अदुबु नार्को टेररिस्ट पुरुप खुदिंगमक्तगी सर यावरीबा मकोइना हेना यावी हाइबगी वानेबा अदु इतारगदी अखोइ खुदिंगमक मकोइदगिसु अफाबदु थोलकपा अखोइदगिसु अफाबा थोलकपा अदुगा अखोइ हाइबा नार्को टेररिज्म से पुलप थेंगनामिनबा अमा संगेबा अदुना ngasi थुगाइरि सिदी मैतै नपाक ताहल्ले कुकी नपाक ताहल्लगा angam mathau baina ekoi phuna halaga thambadeba aduga drug la lon ba chenari ba angam mathau asoba mayam do moiduna na thoga leiba ngasi oiriba phibam se aduna aikoina government na ngasi drug ki lan si ke do thingna bangam drino amadi leiba ki bahok si akoi effectively ka do thingna bangam drino haibagi wahung sida singda ngasi ekoi ki thari ba popi manipur gi singmai singi district khuding makta beraing proportion kena basangda popi thariba popi singsi ngasi thabra ngarang thabra haibanate sahi taragi mamanung da thaba sunate sahi kuntra hena samna tharakpa popi neba adu hoitaragadi sahi kuntra si dc di dum leina district khuding gi leitra district khuding gi dc amam lai dc sigi makhada state ki vibhag khuding mak lai aduga central ki vibhag mayam ama sulai central ki security forces mayam lai state police lai district khuding gi lenga ibanina adu itaragadi chahi kuntra se
agriculture department na kaidora leirami forest department na kaidora leirami DC na kaidora leiramge ba mai magi district sida kaidori ge haibase ekoi da kainta khangdana leirami sigi maram se aduna takpadi leiri bai koi gi lengak sina manipur gi single lam che sijina ning momong da sijina ga leiri se usenna da ba ama natraga ma tummaga leiram khangau da ba ama adu tumba si sahi manga bo ai sinung da leibani office ko lakna bani na ai khangau ge haibadi ya adu bu litam le yong na thagal e kasong kulen lambi mata yong na thagal e yana kha khongba na kan na thagal e adu bo udi haibadi di yari braba adu itara ga di tumna tumsanna da tum da na tumsanna bane ba kai maram gi manipur sarkar na direct involve tawba mana karai da direct involve tawge haibase kai dei khanga da ge haibada hari bang asai gi ceasefire da leina gi ba su da leiri ba militant group mayam se manipur sarkar na sum so lo la pai da leiri ne ba sigi su mayam si di sum so lo la ga di so di manipur sarkar na pai re haire adu na kan na popi fil nga alera me popi fil da gi tax khai ga leira me highway da gi tax khai ra leira me barma de mi pusala ga manipur da khajal e adu ga mi tok na langoi chal hale adu ga manipur tong an ta ga da bne na tha talla lao re ba hari ba su group sing sina su bari ba lebak tu di ma khang di hai ga yari bra moi kai sa khar ge so bari ba lengak si yaw da na hari ba moi na maning tam na sa da ba khulai pai ra ga koi chat chat ni se ai koi lengak yaw da na tau ba ya ba thabak la at the same time hari ba khulai pai ba sing sina pusalai ba mi tok mayam si sung domicile pi ba adu su lengak na pi da kana na pi ni ai na pi ba ngam ra ai koi silui na mayam na pi ba ngam ra ngam de ba adu itar ga di kulai pai sing du su lengak na semba mi tok tu su moi na pusalak ba domicile su moi na pi ba electoral roll su moi na singhan ba lengak na sanari ba roll si kai ngo hai se koi na mai yek siang na sigi matang sida sawrak pa ma ai koi khudum khangmin ba ngam mane na ai na lo je hojik lai ri si manipur gi lisang sit na ai koi da 1949 da gina ai koi misam na law bo kholau si phajana hai ra ga sungta ta de bharat sarkar na phajana hai ba ta da ba gi ai koi matam pungada dharna tok da ba ya de ai koi protest tok da ba ya de andolan tok da ba ya de andolan tawrakanda leibak mai tharakanda ai koi ikheng khalakanda thawai ka thu akanda khatang bharat sarkar na taraga ai koi gi iho mayam se handok hanjin gyana ba purakpa natraga handok hanjin sanaba du maina dum sanaraga la e maramdi nampu da loksan gi leibak ni na nampu sason matam pumbada dum tawgane ba isa na yana ra sang gi bana tabani na aduna sigi phibam sida manipur gi hogi ba wa ho khuding makta koi leibak na soidera pa matamda share phala gi balance tong na bagi damakta civil society organization haidana koi gi tungana manipur gi ama leije sigi civil society organization se manipur da mapangal yam kalle civil society organization sina lenga ki soira pakuding ma mana ihok sagat laga miyambu hummaga puraga miyambu lusingaga lamjingaga puraga ekoi kholau lawi dharna tawi education tawi adugi matungina matam gi matungina lenga ki asoi bese ekoi semdu oga dumaina puraga lai tawbadabu ekoi na ningjang ga dabadi ekoi na lawba kholau kudima phajana hari ngai da bharat lenga na sungta tarakte ekoi na mai thadribo amadi ekoi na ikheng katribo sungta tarakte aduna tarakta basi June 19 da wahai ahung gakki without territorial limit wahai ahung gakki damakta manipur tumna ba mai tha gi ba koina